guys. Baik, ada gerak. Atuh, hadir. Naon atuh belajar wae? Dia orang kemanaskan motor, si palem, tipis-pisan. Orang tepat dengan motor. Nitip di si palemnya. Ingat di palem, burung kendai we. Nya, Kita di sini cari-cari. Mana ada? saya tuh. Ayo wae kita we. Betul. Sepi banget. Gila pisan. Tertunu. Few minutes later. Gila tuh iya motor. Padahal di mana berarti di baknya sih kan motor. Tahu ya, tunu di. Jadi tunu kieu deh. Kemana? Ampun, kela dari malin polisi, jeung ampun-ampunan. Sama nih. Abi maling, Dek naon? ini nyenak motor. Nyenak motor. Kanggo mudik pak ke gaduh. Oh, kemulah karunya kan. Ya. Tuh, sok atuh bawa. Yang omat kade. Naon tak? Ulah parem mesinna kada di pareuman mana mah. Hirupan. Oh, hirupan wae. Hirupan we. Iya sering tuh bapak gitu. Sanes jig we. Oh, atuh dulu kita bawa. Aduh. Omat ya, ulah parem. Ya mau apa? Kita orangnya bapak lu. Kamu Itu motor orang nggak dibawa. Tuh anjing saya nunun parah lo teh. Estetik terjadi. Muncrat jadi. Ya deh. Action. Jadi. Weh, lu kenapa motor buat dibawa kita? Anjing kamu kagak cerik. Anjing estetik ente. Ini like action media Jackie Chan. Itu nama tuh berarti bawa. Saya lupa anjing. Masih buat cari itu nama motor aing dibawa atuh. oh dibikin kurang. Nah, dibikin. Oh, maling karunya keur mudik cenah. Udah gue. Bisa di jauh di. Motor aing kudu disalah. Lu jauh. Baik. Tak bohong. Thank you.